Salam sogot magbata ganupan diar paima ipuka kita lawan tay bagas sogoton pasirsir hita lebih hadiri amta nalau manjalo hatani nai bata nagabe buhal ni goluta martonggo mahita. Terima kasih mai sombako nanami hubamu ham Tuhan nai bata halani beriam dupe arina bayu huben nami nuan jana paima iur jauh nanami haganupan kegiatan nami bagas sadarion lobema ipasirsir nami hadirion nami nalahu manjalohon hata haguluhan naumbamu bohal ben nami lahu mandalani arion ase bagas gok malas ni nami ria pakoniham ase dami naumbamu matongon Tuhan namariana ni bagas luhur pikiran nami ase dami hanami nalahu manjalohon mangarusi rosi mandalan kon hatamu ibagas goran yanakmu Tuhan Yesus Kristus anami martonggo hubamu amin. Kita ganupan ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus renungan bata bani sogut on ay mahumbani Johannes bindu 10 mamuka humbani ayat 20 das kubani ayat 27 iha tahun sonon bani ari aima hanima mangindo marhitay kuranku anja senghu hatahon benima ahu manunggohon hanima bani bapain ay bapain sandiri makaholongi hanima halani nadop holong uhur nima bakku anja hanadop porsaya hanima ahu roh kumbani nai bata amin. Kita haganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus anggo ibasa hita ayat sebelum ayat renungan taon ijon isahap kon Yesus do pasal parmisirni apa parrohni use hubani susianni sanggariap Yesus pakon susianni lang ongga martonggo susian ai marhite atap ibagas Tuhan Yesus Kristus. Tapi anggo isobut no kaniyay bani ayat 26 bani ari ay mahanima bani ayat-ayat sebelum ni adong penekanan kata nama nubut bani ari aima menunjukkan bani panorang na doma ito takon na ibata bahasa nalang riap bewoli Tuhan Yesus pakon susian ni panorang na doma ito takon bahasa Yesus maningon marsirang humbani susian ni penggenapan janji ni na ibata bani paroroni rosi hamatean ni Tuhan Yesus ternyata tene hataridahan ni hagogok ni na ibata ari na doma itu takon ay bani persirangan ay nini hanima mangindo marhitay guranku anja hasenghu hatahon benima ahu manunggohon hanima bani bapain. Penekanan on Yesus sihol manobut anggo sadukahnion lang ibagas karena kita harus memahami bahasa Yesus ay perantara atap mediasi naibain naibata sebagai alat perdamaian hita kubani naibata hita hinan na mardosa hita hinan nagok ibagas habutakon tapi marhitay paroni Tuhan Yesus su dunia on gabi susi hita jana malua hita umbani dosa nasonin bajani jana ibagas Yesus ko majupahan haluahon hita na ipahami bahasa Yesus na iberi na ibata hubata adalah bukti cinta kasih Allah hubata jelma pardosa. Na sehingga boy sobuton bapain ng bani ayat 27 ay bapain sandiri makaholongi hanima halani nadop holong uhur ni bakku anjahan nadop porsaya hanima ahuro kumbani naibata anggo ya taon ahuro kumbani naibata anggo hanami manobu nakin bahasa Yesus ay mabukti kasih Allah hubani julma naibata ay mahagogok na naibata na pataridakon
holong ni nagokin hubani jolma marhitehon na mamberehon anak ni sasadain na doma itanda susianay rosina itanda hitanuan lobedo iya nini makahulungi hita jananini isobut halani doma porsaya homa hita bahasa Jesus ay hataridan holong na humbani na ibata ay maka ibagas Jesus jupahan do hita bani aha na sinurahon ni hurta bani aha na ipindo hita hubani bapain karena kita memahami bahasa Bapa ay parlobido makaholongi hita. Jadi diar bapainang anggo ibere dope bata arina bayu anggo ibere dope kesempatan bata manjupah kon pasu-pasu na demi pasir-sir hubata. Maka mari kita juga harus mempersiapkan hadirionta ase tetap persaya hubani Bapa ase tetap matungon pataridakon hajong-jonganta bahasa hitana itobus bagal do tongon holong ni nay bata hubata sedo songon nay sebut hanaminokan bukan persoalan apakah ya semua itu terjadi atap Yesus ay hadir hubata hanya hadir sona itu mang tanpa tidak membawa arti apa-apa tapi Yesus ay hataridahan gok ni holong ni nay bata hubata ase porsaya mahita bahasa ganut gulmit ni parguluhanta Tuhan hadir dan Tuhan tahu apa yang perlu bagi kita sehingga goluta tetap itu juhon jana iarahkon hita ase tetap mahita manandanay bata nagok holong il mahite Jesus naduma iberehon bata naduma makaholong hita jana naduma tungon madurus daroni laho manasap hita. Maka mari berupayalah kita lau pataridakon hajong-jonganta bahasa hita naduma itobus hajong-jonganta naduma ihahulongin ay bata maka gulu tape maningon gok mahuma ibagas holong na humbani na bata. Amen. Martunggu mahita. Terima kasih hubamu Tuhan bani hata haguluhan naduma ibugihan amin. Ase hamma Tuhan na manugu-nugu hanami mandalan kon in. Ujurama hanami marhite tundumu na pasing. Asibuli tardalan kon hanami indumu hubani arosuni urumu. Tongon bagal tumanghulong mo hubay nami. Naduma pataridah kon marhite paruni Tuhan Yesus. Jana naduma madurus daroh nila ho manasak dosa nami. Ase tongon Tuhan. Ibu bayan nami mahadirion nami. Naduma mananda ham ibagas gok holong. Ase tongon Tuhan. Betul ma boru pakon anak muduhan nami. Gok ibagas holong na kumbamu matongon tetap parguluhan nami. Ase ibagas sa porsayaw na bagas pakke hanami mamake ari-ari na duma iberimam banigulong namin. Tuhan langdong gugo nami langadong pambuto nami kuasa mo man agabi pangajaman nami nalaho mangajari rosi mangujuran nami ase ilimbangyan nami buhay dosa jana lambini paurot hanami hadirium nami hubamu. Ipaung dosa nami ma, panginduan nami unubamu, ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus nami martonggo hubamu Tuhan. Amin.